Sarani sira haklala katudu sentimentu hak solok, benhira Papa Francisco kareta na kloke liu ia sirane oing. Mesmo sarani sirane, heni estrada nini desde dader kedas, husi tuku sanulu to tuku rua liu, loro manas makas, mai be sirane kole no hamlaha lakon, benhira sira harea mu Papa liu ia sirane oing, no sira hak solok tebes. Tur observação jornalista televisão Timor Post, segunda-feira, loronsia bulan setembro, tinariun rua ronulu resingat, ia area fatuhada dili. La senti hamlaha, hamrok no la preocupa ho loron nia manas, nebe kona isin makas los, sarani sira na fatim firme ia dalan ninim fatuhada niang, ho di hein simu bensang husi Papa Francisco. Wen hira Papa Francisco ho kareta liu ia sarani sira ni oing, sarani sira haklala katudu sentimentu hak solok, ho di bolu Papa no Papa fo bensang basarani sira, nebe hamrig ia dalan nining, wen hira nia liu ia sira ni oing. No sarani balun tanis, no hamonu mataweng, ben hira hare amu Papa, ho sira ni matan, tambah senti hak solo kontenti, no tambah ho primeira vez hare amu Papa ho matang, ben hira mos tristi no hirus, tambah kondutor nebe konduz kareta tula amu Papa, ho velocidade nebe makasi tuang. Entretanto, sua santidade Papa Francisco, to ia Timor-Leste, ia loron sia bulan setembro tinariun rua nulu resinghat, ho avião air no Guinea, no tun ia aeroporto internasional Presidente Nicolau Lobato Komoro, ia tuku rua liu oras Timor-Leste. Nune ohin loron sai loron importante no historiku, ba Timor oan hotu, liu sarani katolika ia Timor-Leste, tamba Papa nebe nudar lideransa massimo, Igreja Katolika ia mundu, bele hakat ain mai, to ia Timor oan siranelet. Reportagem Fifanya de Carvalho, televisão Timor Post.